Sejeroning nagingin pebuat rahina galungan Wiadin Kuningan, stok sah pasokan LPG ring balik kantos makin kejantengan kantun akeh. Angga Pertamina taler jagi ngawawahin pasokan gas 3 kilo. Nyangger pemargin rerainan jagat pebuat keramu majanton sayan akeh sekadi rikalaning nyangger raina galungan Wiadin Kuningan. Jasa muatang serano pegara pebuat majang gas LPG taler ketar kenincap. Angga Pertamina masih kayang yening stok sahe pasokan LPG ring balik aman. Yadesa nasapunika pasokan jagi kawahin malih ring tanggal 12 kantos 11 Oktober pemekas ring gas 3 kilo sane akeipun 107 sane akeipun 107 tali 3 ngatak ulung dasa tabung. Realisasi penyaluran LPG 3 kilo wantah satak 6 tali 3 ngatak ulung dasa 5 tabung setunggal rahina ring sejebak Bali. Anduk punika pasokan punika kawahin malih sawetara ulung dasa 5% setunggal rahina. Pelarapan anduk wendanan pasokan LPG 3 kilo sane kawahin malih krama kapriang nenten kantos kekirangan gas ring pasaran sane nenten kantos penghargaipun incap. Ngarepin kuendanan status Gunung Agung, Pertamina telah sampun mikayunin samidap dabin parindikan punika, pemekas majang distribusi BBM Wiadin LPG yening prade sayu waktu erupsi. Sekadi anduk pengalian supply point saking TBBM Manggis ke TBBM Pesanggaran. Darmawan Balcipe.